na nakapadasan ti maibingay kada kayo amin. Kat salamat iti support tayo akanayon kadagiti amin nga uploads ti gayamyo. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod nga rod kini Kabsat Maya saan napud no anagan, tintay patangatang itangam sakbay na hello mampay kini Clarita Porillo, Roberto Corpus dita Italy, Joya Costa dita Macau, kani Feya. Kastoy manti ko na ni Kabsat Maya. Dear Manang Bianang, adda bugbog tong anak mi iti asawak, ket ilinged ta kumalatan itinaga na sani. No kadagiti na dumababaros, no agaram mo no makinobya da, ket tay nasinawon no talaga abalasang ti kayat da. Ngem ti anak mi sa bali ti tipo na, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, ta pa-extensyon ak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laeng kat nagdakkel lang arudan. Adapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyon na, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyon ak mo't lang, tapno lumawa basit. Ngalak makamu kang arud ah. Sana balay tabalay mo magdaytuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamu kaan wanya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samot. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pay ah. Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y nakalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Uwan tatan, ta makurangan ak iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Adda pa'y magtay may sabakan ti asilain. Kurang pa'y da tatang. Uray kumaano addan asawam ta isaw. Ay kat addan to ah. Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan, nodan yam amok kada kayo. Nanang, ada kadwa kasi mangpet. Isong ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitin nga eh. Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti ibagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan kat na mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu ah. Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya? Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay ah. Tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at ata adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Taga-ano ngay. Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat ata asidaglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kuma iti mapartay. Ay, nga rod ah. Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang diya ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan ah. Katawanan na. 35. Kawan ah. Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Barang makaanak pa ya. Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala ah.
Uray ta, adamot do anwang, ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagi jay aya. Nagadunay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't nagijay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaaya no balo. Awan mo't dakas na. Wen nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na, nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay nanang. Ha? Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsuswelduak mo nanang. Kabailak ida amin na biyagan nga agi ina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la asyak? Oray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayo ti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalik no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol nga min atulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko, Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay, jakmet makitkitan arumrum warni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay, agpapapu daw. Saan? Makumikum lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Lukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagat mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya amanugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan ngagpatay-patay. Naalertaw. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasane! Ay, saan anak ko ya? Ingkakitaan dya sa awam. Intaray da kanu di ospital. Ha? Apay nanang? Naan ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadung parkang kuana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak.
Pinalawan na kami matay. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Pagtugtugawak man pailangan dito sa sangot istoryo. Barang makiliwliwag ak no addaak dito. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pailaeng ngam natay matada ako sang. Wan nga ro tante. Nagrigat nga aklonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laeng nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos ken ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaeng ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, dagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta Aga-asimot ta lima abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakit. Agyamanak, tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagosin. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay ko maasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tay naklonnak. Ala, agsagana ka. Tay pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasang kao. Naimbagman, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami mo tabalo. Ha? Balo manhan. Nabiitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw ti makamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak mo Kasla may ibusan mo iti babae day nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na. Ay kat kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo ini sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat sorry nga ron Okay,
Dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat di anak ta. At dapay maki di tayo dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ati pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang tapara arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Silya itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay na, narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnagdan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pag-abangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Kan sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay kat, adda kayo day ta, anak kaw. Sa nabalay, ta no malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak lang agluto. Sumardang kayaw! Nakaraariwawa kayaw! Kamamaturog na tao! Ingkay jay man! Kaya't yun ti mabasnutan! May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab baawam ti tal. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stressak dito yun. Nagadota na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaedan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing diti balay saan tayo madakab kabagyan. Ay kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balo nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay kita dalakat itulong na, tulungan na Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulasan nakman. Kurang ti ulas ko. Nikit, no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak kunay. Itaray kalangan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balit ang damat agas ko. Basta na yung nam ti ulas ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Agsapa mo't gaya man. Celia, bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Celia? Celia? Saan samot ni agang angos ti asawak? Celia, agring ka! Celia! Nanang! Tatang! Tulungan da ko ma! Itaray tayo di hospital ni Celia! Apay nga yakas to yung matan tinapagtangi ti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay la agurigor. Ngam na dinggi magaya man ni Silya.
Ngay sunti impatay na. Basol ko. Sadyak pinilit ngayon pa ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo niya na balo ka, anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta asasawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may sa abakan na, kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko mano putot mo amin dagijay. Ngam sa mga road. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutam. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ah! Ay, pasensyakan balasang ko ang... Hay, saan may napangasawaan to anak may? Nanang, anya ka din tayo ngay pagbagayo. Apay, kayat mumot ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong balasang ko. Anya mo dahi tangay bagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Ta delikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice, nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balo mutla ang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katun si kamot na ti problema kag. Nalangaraw makamu kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Aya. Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag moten nga agdenden na dasani kan ti asawan ngumawan pay mot anak da. Apay nga ikat ubing pay mot ni Janice amanugang nyo. Ay, hawang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tadamo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpet dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpet da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong iti nasingpet nga asawa. Kat engineer pay ko naman. Wang nga rod nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulat ta.
Ado ti mang ibagbagaan nagasat kano ti anak mi takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat gan natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adu atawan kaasi na nakaradkad metlat ta ti manugang mi tadyak ilibak talaga nagdanagak. Tapampanunutak nga amangan numabalo manen ti anak ko. Takas jaket nga rod anamid duwa anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi ket agtintinulong da nga agasawa amang papaadal kadakwada. Alakastan, pigayim mo, Maya. Alagagayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your host para iti script kaniti drama tigayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.